Reka nizere ko mumeze neza aho muherereye hagiye hatandukanye. Chairman wa Rwanda Premier League ifite mu nshingano kuba yateza imbere amakipe akina shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda, Bwana Yusufu Mudaheranwa yijeje umusanzu mu gukomeza kubaka ubumwe n'ubudaheranwa binyuze muri siporo cyane cyane mu mupira w'amaguru. Ibi ngibi yabigarutseho nyuma y'uko twatangiye icyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Ubutumwa bwa Bwana Yusufu Mudaheranwa uhagarariye Rwanda Premier League, mwese murabizi ko ariyo igenzura shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda, abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ziwe cyangwa se za Rwanda Premier League. Muri ibi turimo nk'abanyarwanda twese mu kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi, yavuze ko bifatanyije n'abanyarwanda muri ibi bihe ndetse bakaba bamagana ingengabitekerezo ya Jenoside aho iva ikagera. Bwana Yusufu Mudaheranwa yakomeje agira ati turibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Nka Rwanda Premier League ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru twifatanyije n'abanyarwanda bose mu kwibuka ku nshuro ya 31 no kwamagana ingengabitekerezo ya Jenoside aho iva ikagera. Yaboneyeho no gufata abanyarwanda mu mugongo ndetse yizeza umusanzu ukomeye kabisa mu gukomeza kubaka igihugu biciye muri siporo cyane cyane mu mupira w'amaguru. Yakomeje agira ati tuboneyeho gufata mu mugongo abanyarwanda muri ibi bihe bikomeye no kwizeza umusanzu wacu mu rugendo rwo gukomeza kubaka ubumwe n'ubudaheranwa binyuze muri siporo cyangwa se umupira w'amaguru. Si ibyo gusa kuko na perezida w'ikipe ya Rayon Sport nawe yagize amagambo atangaza ubwo twatangiraga icyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Mu magambo make yaravuze ati umuryango wa Rayon Sport, yaba Rayon Sport y'abagore cyangwa se y'abagabo, twifatanyije n'abanyarwanda muri ibi bihe byo kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Turibuka abari abayobozi, abakozi, abakinnyi n'abafana ba Rayon Sport babuze ubuzima bazira uko bavutse. Kwibuka twiyubaka niyo ntego, kandi kubaka hazaza hazira amacakubiri ndetse niyo nzira twahisemo. Uwo nguwo rwose ni Bwana Tade Twagirayezu, umuyobozi mukuru wa Rayon Sport kabisa. Si ibyo gusa kuko nubwo turi mu bihe byo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Champions League yarakomezaga ku mugabane w'Uburayi. Mbabwira yuko Perezida Paul Kagame kabisa yagiye ashimira amakipe akomeye ku mugabane w'Uburayi byo byonyine afite aho ahuriye n'ikipe, aho ahuriye n'igihugu cy'u Rwanda, yamamaza Visit Rwanda. Yashimiye ikipe ya Arsenal ku munsi wo kuwa kabiri ubwo yatsindaga ikipe ya Real de Madrid ibitego 3-0. Anashimira ikipe ya Paris Saint-Germain ku munsi wo kuwa gatatu ubwo yatsindaga ikipe ya Aston Villa ibitego 3-1 kabisa, agenda ayashimira. Si ibyo gusa byabaye kuko n'abanyarwanda twese kabisa dukomeje kugenda twibuka twiyubaka duharanira ko ibyabaye bitazongera kubaho hano mu Rwanda. Iyi ni All of Sport Rwanda. Reka nkubwire utarakora subscribe ko ayikora none tukajya tugenda tubana, kandi nka twese nk'abanyarwanda tuvuga ati hora Rwanda, ibyabaye ntabwo bizosubira ukundi.